kawai ka MLA jong ka Vasai constituency kasniha dube pandit minha ka siteng mit jong ka step fi sajan kata hakapor arsiteng kalalek khenra kensan yaki arteli ki jaka dikiat hapo Vasai West ki bala trekam pala tia kapor balabu kane ka MLA kalalek ban khenra kensan yaki arteli ki jaka dikiat kata ka wing on fire bat ka pankha kabadon hapo data nimal hakaba kalalap ya babon kisamla kibasyong dikiat kane kala pelong yaka pandap da kacing bitar banyu i ya kisamla kibati kiat hakata kacaka haka siteng mit bat kala khot ru ya kita kitrai halor kipor ai license jongki bat hatin kata kala khot ru ya senior police inspector jongkat thanat Vasai hatin bagi pulit kila poi hakane kacaka kila hukum ban khangno ya paro arteli ki jaka dikiat ka MLA kala keno bahapa kala rung sapo kane kajaka arngut ki pulit ki padon hapo jongkata kajaka kumpa kapau ki don hakakam na benta ki trai jong kita ki dukan dikiat da kapakeno baki pulit ki ada ya kum kine ki jaka kala ong ru baka jingkai trok baki kambi an hakapor mit kala jelai pha hakaleng ka Vasai virar da kapakadau chaki hotel ki bar ki restoran batwat haki jaka jungakai pertei haru turiau jongka arnala kalam batra judi ki badang pli hadu kapor lai baje menstep da kapapen kenya ki kendon kasniha kadai ka kun jong u MLA simet barin bat u badai ro nong trei seng halang u bibek pandet u bala cuke pajba kum u bibek babu kadai ro ka kurim jong na winduk u badai nakaseng chitsena kasniha dube pandit kabalayo jing job na Vasai constituency da kapayo nyok hajar bot haka election syajing darbar tauan jongka jala Maharashtra nakaseng BJP kane ka MLA kalapan pau ka cipitar yaki pulit bat kumcu yaki samla ki banang roy haka kam dikiat